anda kekal terapung. Lantai ni, untuk makluman tuan-tuan juga material lantai, tengok baik-baik. Material lantai tidak boleh menjaminkan bu anda kekal terapung kalau kata bu anda karam. Tidak. Material tidak menentukan. Contoh awak pakai lantai honeycomb, awak pakai lantai honeycomb nanti bu ni kalau karam ditimbun. Tidak lantai honeycomb ke, lantai fiber ke, lantai marine foam ke, tidak akan menjaminkan bu anda tidak akan karam kalau pecah kalau apa. Yang boleh protect bu anda adalah foam ataupun gabuh yang anda masukkan dalam ni. Faham tak maksud saya? Bukan material yang kita buat dekat atas ni, tapi apa material yang kita pasang dekat dalam lantai. Contoh kita pasang gabuh ataupun pure foam. Ada orang letak gabuh putih, ada orang letak pure foam. Benda tu dia boleh menjaminkan bu anda kekal timbul jika berlaku insiden-insiden yang kita tidak ingini. Tapi kalau